Anya laki din! Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan di Sarmeng. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni Tirabi Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kas kalalal Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidum saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni Mami. Diyak pa'y nalpas anangan. Darasam ngamin timangan ah. Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan ah. Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin ah. Daytante kon kunaken ka. Tilantungmat lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo itong nagpaiso na iti rupak. Kun, imbalon. Sus, makapadanag ka mag. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpailaang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpaison day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday. Intan na makipaling kay. Kumare. Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Ah, day jeje anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, aday je unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, anti. Ah, agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Lima bagay di rupa na. Limtag. Ha? Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka no kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Ah, kumusta kan beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo yung customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bye-bye, may ta. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. Ah, when? Isu dya may kimatang iti na minsan. Bay to take to tiginatang na. O anya, pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas, pimangit. Ah, abay mangin. Lima baga ka no di rupa na, kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo din nakakita. Ay na, ubing di anak na, agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada,
Kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kas taunay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanangag ko. Allergic ka kano iti niya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga ken limtag. Oh, anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan man gamain. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, di palengke. Sus. Mamat pati kan tumat gamain. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha. Keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbod day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayim iti alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong timapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang dita kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. ay basit lang maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamag, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka no. Ay saan? Ijay lang ang clinic maray. Taapay anasken nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak itirupa na. Ay kwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita tirupa ni mami Apay jarupan ha? Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan itirupak. Saan mo asungsung-batan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay anaimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas At dapay lakom nga agas. na, agas para itirupa, no ada allergina. Atoy. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan.
Nagnginamot. Kat, agas gayam. Kat, talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot a pumimpintasak. Kat, pudnuman. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay nga'y akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Wan, kantap no may kat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y day toy, kan agas itinagatal arupa. Kas lamag nadikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging day toy. Amom no sa dino tinagapuan na day toy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay nagadayo. Kasano nga usarak ngay day to'y? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danumlaang basit adanumom. Uging sa laeng mo day to'y. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo day tamay sa. Sagmamanungay day to'y. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ng ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan. Awan latawar nan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Sige. Tangay, suki ka. Itad kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie aklang mat. Day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto tani dakkal kan. Ni? Taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Ay, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kaslain mo bing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayhana, anya ang klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Kitaam da ito yung profile picture ni Kumarik nga Inday.
Oh, kita agman. Ay na, nagpintas betul. Apa nga na pasamak day ta? Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad kung met dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabitlan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anyang laki din! Nasihat matimbay ka. Dulpo a kagwapwa na customer mi dito yung par. Siga agad di mo. Pudman, pudno. Sika, di kagwapwa na customer mi dito yung hangout bar. By Donabel. Sana ya? Gatala nagyaman na nga ron ng basta. Oh, anya nga rin drink mo Gatay sigod May sa tubay to, kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. okay. Mamit lang Kay serve ko di order mo Ading balasang, mabaling galing umasidag ka dito. Anya ka dito masapon mo, Manong. Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na? Kuna, how much are you? Anya? Mga sobra pa ikan katis 1,000. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, May sala ang abot iti naibos mo, ngam nabartek kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya. Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar, kat for sale, nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo, takuray agawid kan. Salbag ka! Makaliplipakak man iti dayja a customer. Kunamlan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Pres-presyon nakmeten kawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka ni Georgia. Anya? Iso nga do tinag-work dito gumurgura kinkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot nga. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Making nastorya ka dagiti customer. Yung dalita for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyang. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawid anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumungbat. Adalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadulpo. Nagbabala nga rodon ti presyo tinatang.
Maalam pa ilang ti umininom ijibar. Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang. Gumadda ka man ang asumanaw. Ang lalaki din. Kasano asa anak asuman na o? Katunggal mapan kay jay ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawit ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medyo hangout ni Dirabe, paray? Ha? Ayun, pare. Ay na. Makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day balasang. Oo, na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto ngami na talaga ni Isabel pare. Kadyang matam mo. No kasanok nga iba ka kuha na ti panagayat ko. Iso shortcut na. Isunto mo lang ti turong na. Sana ya? Yak man amoging nga paray. Likam na kita nga aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mo. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Ah, Damag ko, amapan kano aglako da Rudy itinatangday jay ili. Apay, saan ka amapan? kanyahin ko mataramida ki Jay. Kat mapandalat ta adi. Tanateng dangarod tila ko da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga men ti ugalim kat. Uray awan tinateng mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, tikunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsong bat? Ala, mapanak tumo ti Jay Ile. Kamusan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababamot ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ay, ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. May kami, taglako kami, ma'am. May titi patatas nita paglaklak ko na tinatan. Nasayaat nga rin no kasta. Ket, apay asaan nyo akadwa, di makabwisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti mata na, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ah, ni Dolpo, ti bagbagam, aday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to bali na. Ti pa nagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan, ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Daya kadwami, aday. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan mat? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo iyaili di kalman, pare? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayad iti patatas mo, ha? Kit, mapankon to singirin na. Kalpasan ti duwangal daw, pare. Una, agpainom kantuman, pare. Tumapo kang ti isbaw. Iti kinabayag nga ajak nakaraman iti arak siya. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din ay.
Nay, nakapulas ka mo't dulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan, Jay Ha? Anyat mapan mo alaon ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrub-rubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basapul mau aday. Kwa mana, imbon na ngamin ni Ruday. Diyan naglako iti patatas na idinaminsan. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay wan, ada, apay kaday. Imbon na ngamin nga umay ko kano singiran. Kasta kaday. Mala, mabit lang ha. Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Siga agad di mo. Kas ka lang makigigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungat. Nang runa ita, kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ati o. Ayo, nagpusko lang niya. Ado kwartak sabay. Anya, kat maan ano ngay no adot kwartam, apay. Umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manok priso. Bayadak itamit lang. Anya! Ibagam no 5,000, 10,000. I can afford it. Salpag tawanan ba in? For your information, dito'y hangout saan kami nga agraraman anya. We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatang! Pasensya ako man Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isar bandang mo't itino mak. Agtambayak pa ilo dito ayan nyo. Si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo ka na nga umay mangala. Anya, ni Dolpo? Wan, iso nga intag ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba Saan ko mga imbaon nga umay naalain? Anyaga po no bilang lang. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo nga minkan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga da ijay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ka para. Apa yan? Inano mo maglagtan, dahi takabsat mo. Saan ko akabsat da ito yan ya? Apay nga, dinanog maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo alaan ti bayat tinatengko, yayan ni Boss Dona. Unay kamutin pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tanging bagam.
Imay nga rod dito'y ngagpalpalastog, nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y, tawanan bain. Ay, nagawan abayin man. Kinapod no na, napan na sininger, ti bayad tinatanggaw. Asaan na yung pakamo kanya. Ibagak aming kinibagan mo na ita. Ay, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo, si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. Ay, kwa, Kung naman lano, nagsao ka, kabay lang mamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan gayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? Pasensya kan, pare Rode. Anya pasensya kay bagbagam. Ikaw itrapawak, tinagastos ko akwartan, pare. Nagawan na bain mo. Mapangag, singer-singer, iti kwarta, ti sabalay. Tapno lang ang dati mapan mo, palpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare. Makapasakit kay tinakam, tapno mo. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay, hangout, how much are you? Ngamsaan mo mo't aboko na kwarta, tinapan mo yun, salbag ka. Saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. Noawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag, singir iti bayad tinatang, ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, what? Pare, ikarik ko nakman. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Woy, iso ti aramin ni Dolpo, mapan ni hangout. Agasem man, ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramidan na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayong bagbaga iti bar paparan na nga daasawa na. Kanayon na kanong baga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain, sipod pay. Anya ka naman na natabakan. Di ka man naging dadamag? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayat ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day taulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo! Isalbag ka kiday! Adda anak mo babae! Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayabda? Maawatam! Uwan, bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Siyak ti mababay ni tikas na nga aramid mo. Di pa ilasi ka ti bayadan da. Nyalakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Kahit yung asawan, ipasublat yung kanya kung tibar, Uncle. Wag kanakan. Sublata mo, tapuad habot ti pag-inkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Ngamangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apag puunak no bilang laang. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinayah kanakan. Pautangan ka. Ha? Di ka madanagan. Adda may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nag itigamit nga puta sa anak nga agala itigamit ijiban. Usar mabayin. Woo! I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve it kanakan. Isungag sagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Si Kanti mangi-manage itiban. Agyaman ak, Uncle. Anya lakit din. Ay na, anya laki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kasla jak ngod pat dyan amang i-manage akong itibar ita. Nupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaliw kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan. Kasano ko mga agbaliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anya man dagiti maragpat ko iti biyag. Syakla taray ti donabil akabat titan. Yung katatarakyan agayam yung. Dayta ka man. Dagita ka ti kikayat ko ken ka. Lumalaban. Katuan. Wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso kada tayo nga gagayam ti weak. Ay laki din aya. Nay, agkat-katawa kamot ngagmay-maysa si ka, Maria. Anya nga iti kat-katawaam. Dayti man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka diti impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Wun, nakitak dayta. Anya nga'y kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit dia, tamang rugi mutan nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, Nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan aya ti sabali ang mabalin na apaging kaman, takas di pay laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din aya si ka, Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat-katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kaslaawan ti sabali ang mabalin na pagingkaman, takas di pay lang tinapanunot na negosyo. Anya? Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na, iso abar tinapanunot na negosyo. Sika, kitdimat, tila'y bagbagam Maria. Kat pudno mat, apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Ngamusto mat ibagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria, agpanunot ka kitdimot, iti pagingkamam niya. Sa nakasta deta lamang babas iti padamatao ti among aramidan. Oh my gosh!
Kasta gayam ti ibagbaga day Maria, Nana Sabel. Wen, agasam ta nagmayat ti panagkat-katawa na nakakita iti impos mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aging kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wun nana, anya lakit dinaya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taging kay kayat na. Kat mauman tulat ta Unman, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangeg mo asao ti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awanda kas nga aramidem. Agyamanak, nana. Nagalas langit din to ugali day Maria. No apay matakas sa tibagbagana kontra gan ka. Diyak man amoy ti dayjay babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si katimang pakan iti bagim. Saan nga isuda? Katwan mat. Kano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amamunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombeng laeng, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know. Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donna Bells. Oh, you're so strong enough. Amom nga mina niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso ka sa pulan nga agbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan. Kumusta ti Manu Arabio dito iban? Ay kad, nasayaat mo tangkal. Kasi na, damot na tati customer may tunggal rabi Saan kami mat ama 0-0. Ay na, nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, Uncle. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka dito, Jay, Uncle? Dagiti customer mo nga agsalsala Uwan, Uncle. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impos ko na dayjay tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wuna, mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, Uncle. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan pariko, titida ita. Amok nga mong tararamidam. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw, muno agsala, uray saan na sweet dance. Amangan nga mino agunget si kayan ayat maw. Ni Uncle man, tila ibagbagayo. Ay, pakawanam. Talaga mo't day a babae Awan samot tin tinabat-bati a panagbain na. Anya? Asino man ang tikat katawam? Kitaang man nga minday ti impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala damutin. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya nga minayat ti parikot mo kinkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga yung negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yun. Siguro, uray day di Donabel, makisalsala mo tan. Anya? Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Diya ka mo ka. Amin na saan arumbang nga pakibyangan, pakibibyangan.
Di kalatamot ag panunot iti paging kama. Anya lakid din aya ti kasta. Ay, naku. Maulawak, Mildred. Makapailak ka talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pailaang magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka di ti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno adda impose na nga agsasalada. Ah, jay impose na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day ja Donabel. Iso nga agsalsalamutin ijay barna. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudno man, uray pa'y ibagam ken kwa nang imbaga. Ha, anya ko ma. Total kat pudno man, san aya. Hay, jakamukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsalamutin ijay dance floor. Makapaulok ka talaga. Si kamat gayam di masabat ko, Madam Maria. Ah, aywan, siya nga rod. Papanamangay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapana kon iti pwestok, Madam. Ada ngamin ti umay ag-deliver iti arak inton madamdama. Naskan nga adak ijay. Ah, kasta ka di. Siga ngay, sa dino mo tinagkapwam. Ah, ay kwa, di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga mintar aramidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang. Si kakit dimat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Ah? Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan, Madam Maria. Apay ka di. Ah? Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga ruden. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasat ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarit ti Jaski a babae. Wan, ay na, kasta unay nga rod ti panagkatkatawa na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot day jay ang Maria kanya. Maria kudak manlatan, suron kon. Ay, amumatan na itay. Into lang nan ti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sa bagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abay-bay amlaang basang, saan mon atutupan? Agsakit laang ti ulom no pampanunutom dagiti lawlawatan na. Isupay Ay, kay man day nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. Saan kat akasta? Agasem man, ta ibagbaga na pa'y gayam. Asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klaang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltal na lang. Ngam kinapudno na. Kastao na yan arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Ay, una yan dagiti tattao iti aglawlaw niya.
Talagang aramidan da amin akabaulanda. Makadadaol talaang. Among do na, Benz, saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo ni tikastang ugali ti tao, dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod kat dakis tag negosyo, taago nga ti karuba, at niya lagi din aya. Husto kay tinay tang imbagam, friendship. Iso baybayam lang ida, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti aming nga ramidam? Sa bagay. Ngam kwa. Anya ako man daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na ah. Ay na, jaklapat yan day ta kasarita. Pagsasawam kit din tapno agnakam amaming pinsan. Anya laki din. Itaman pa yakas na tilangam ka, anakan. Anya laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti ukay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay, katuwan mayat dayta. Ay, wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan to manen kwartak. Sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A ngamin ti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako mare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ating, linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ken manungay. Hay ko't adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarik no kasi arumwar. Weno adapasken apapanak. Apay, manuaya ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makon ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunammatlan agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-maysa. Dahil man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunammatlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay dahi tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kanuyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. At the good news ko ken ka. Ha? Anya dahi ta kumare? Ada na pinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare.
Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, Mare? Itad ko lagan kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang, bes? Saan ko, Mare? Among kadi, idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Nagatumari No, isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumari. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bela ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, irwar mo nga ron din tibag nga itid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man da impadawat na lakan ka. Saan nan a pinabayadan? Ay katuwan Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumari. Saan la aday ta? Adapay ati naalan na $1 iti bag. What? Wan! Iso ano kayat mo nga ada free a bag mo, mapankamit ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo a bag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anya laki din. What? Awan man bibiyang ko nana. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti ko da. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No, awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas a kaipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaan di kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakom. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay, wala nana. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na maseng. Itay ka pa nakamulang lang Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pampanunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak matitibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko day bakla. Kahit kunak man no kunam asana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakin. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamon Inton bigat. Inakman withdrawn ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan maseng, papanam ngay. Inakijay na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa tada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay,
Nakaskas daaw man maseng, kat katawa am tibag sa alako na, gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kun kinat katawaan ide. Naamak ngamin nga ado ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Iso na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Malat apal na tayo siya masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di at isa pala ang panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Kumanga mare. Ngam, bayan tayo latan. Kumanataway din na amuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom, tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinakunan ni Antimona. At dalat ta kadagiti tao no sino ti kaya da paggatangan. Sa bagay mo kidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yun. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana bale, tadatangtan mo. Kaya karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, laki din. Kayat mo asawan, mapan mo mo tan alaan ti in-order mo bags nga lakom maseng. Wana na, adda ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags nana? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adda kwarta na? Nyalaki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mat itigatangan nyo abag. Mala, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mat nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang baklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga may kinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na? Saan na ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, magtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha, taapay ni bakla, ada ka ditad mo kan kwa na. Nya kumangay mo, ditad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at awanan bay na bakla. Anya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain.
Ay, mabait lang. Anyat kaya't mo asawan. Tap nga mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linok amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Anya ko maita. Basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang, mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat iti bangkaw. Ha? O naikan maseng. Tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas. Ta iso ti pangibagaam. No niya ti makunanakan ka. Niya lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladin ti negosyo. Inalukoy ka kadya gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, wano gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka, iso asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kasi lang day ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka kaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.